Long left. Council Kachari Pon Tulira Maha ke hai Karbi Anglong arat phan kachong thui tan kachong thui ke la hello alang li tum Guwahati High Court long kacha chakdun 6 long paragraph 2 sa paragraph 7 joy ke lam pen pulu lotangte votar list Karbi Anglong Uttarmos Council votar list ko puson te kaselam jima puraso aron pinchong ko pu suri hini rakre thokse ni kan chakdun lo sita Piniarni anta ningkan toksinar ke dam edlo piniarni anta arona bangket thekdong dedlo alangli CM ki khilok ningkan cricket thomlo sita aron ke pinchong che pinlo laso ka pinchong jaja kong group boy phitita si non daga bangke Karbi Anglong Autonomous Council votar list along ke kichi ke biamen ke do I het ki bui hera theke la hello CM tuliram rong hang aron selam thek det hai hedet la hello la pen adun tu bangke autonomous state mate hemprega putha ke Karbi Anglong arat do anta RI hurlo anani pen ke BJP tumta kroibon pusi ongdong tumbe kroilo sita kali derlo kupilo na ke man tu bangke elong sa ambulance padang sina chong lo nona bangke BJP etum autonomous state bangke kroi kre hijim pik ko ang thek bangke rara theng no chipek lang dak to sono chipek lang ke Dr. Numol Momin BJP MLA ta ningje lo autonomous state ke hang lo ulotang de la ke loss mate iphira chiroilo la solam jong si BJP etum kroi kre pusonte Numol Momin tan BJP ben hek lot no la phan action en no eneke hek ulotang ke alam the bangke la hello lake Sorma Karbi Anglong ke bang hutame ningje lo Karbi Anglong arara phan ke kipiji aphan ke thang ta avelo ik thailo upima ari denge to an ki thailo thang da velo la pen Karbi Anglong phan ke non ke autonomous state lo super state PLO ke pusi konara super state lo non la puan alampar ili tomphana thaga pot BJP la puan hempe ke jem pot pini la bang sto ata type ben se go back pusi Numol Momin ben BJP ban pini hanglo la pen adun thu bangke tuliram rong hang ke hai alang li methang thur flut ben Karbi Anglong arlo ke do ake cheke biaso tumphan longle miadi pata si piji lis kali miadi pata mate pata akang them si piji ko alang li ninge dedlo Karbi Anglong rat phan phere pin pen therare pin pen chikilik le pin pen sinon ke rara thengno ta na ninge ded pulo de la son an ganinge hai ke iltum rat ke lang prong nang poma che song se den nang poma long li futong ke hang nang poma rat atum la solam nang go igno la solam ke tum ningjang je vek nei ining pung vek nei la son ningjang je ning ki pung alam ke la bang soare li long pen si rara tum ke chepek lang lo la pen dag nang kili dun dela tum an sitabe methang bim pen Numol Momin Himonto Biswa Sarma Dilip Soikia la pen il tuma CM tulira no ha ke hai akumlin mate la so ame phike tum kai bom nang ilake athe pini ke rat a hutur se lang tum cheman der la hello pini athe pila ba so kache songe order dise eviction koribo lage ei karone immediately ebilak eviction koribo lage ei amar demand aru patta to non tribal hokolo ji hokole non tribal 1951 November 30 tarik pasot ahi November 3 tarik pasot ahise hei bilakok to ami patta dihan nohobo periodic patao dibo noare lease dibo noare ki koi annual patao dibo noare আৰু তেওঁলোকৰ নামটো কাউন্সিল ভোটাৰ লিষ্টত থাকিব নোৱাৰে আমাৰ ডিমাণ্ড PIL টো অলৰেডি কৰা হৈছে আৰু PIL নম্বৰ 9 2017 ত এইটো জুলাই 13 2018 ত হাইকোৰ্ট অনাৰেবল হাইকোৰ্ট গুৱাহাটী হাইকোৰ্টে অৰ্ডাৰ পাছ কৰা হৈছে যে 6 মাহৰ ভিতৰত ইলেকশ্যন ৰুল আৰু ভোটাৰ লিষ্ট
বনোৱা ৰুলটো বনাব লাগে বুলি 6 মাহ নহয় তেতিয়া 7 বছৰহে পাৰ হৈ গ'ল এতিয়ালৈকে কাউন্সিল বনা নাই তেতিয়া এই কাউন্সিলটো যুক্তি নাই আৰু থাকিবলৈ সেইকাৰণে আমি ডিমাণ্ড কৰিছো এই কাউন্সিলটো ডিজলভ কৰিব লাগে কাম নাই নিজৰ কাম যদি কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে কিয় কাউন্সিল থাকিব লাগে সেইটো বুলি আমি ডিমাণ্ড কৰিছো মেইনলি এইবোৰহে এইটো ৰিচিপ্টটো আমি পালো থেংক ইউ আপুনি কিবা ক'ব নেকি Prime Minister of India. Yes. 8 members of the month representing the government of India. The center, the council also. The center would like to thank all the participants in today's program for being so disciplined.